Dobrodošli u mostarsku vođenu meditaciju, povlaka, hipnozu. Nisi vaki naki. Moreš meda. Moreš meda. Ti kunjaš. Ti kunjaš. Udišeš pozitivu i moć. A izdišeš roncu i mlitavost. Probaj, samo možeš pošati 20 puta. Nećete u bandak pas. Malo bolja osoba. Nisi puko. Nemaš nikakve asocijacije sa Černobilom. Ne izgledaš obaren. Nisu ti oči kao jejne. Zdravo ti krmelji izgledaju. I nemaš prhuta po džemperu. Ne hašaš kad igraš tabloje. Ne hašaš. To je to. Nemaš izbačenu lapinu. Lapina vam je simetrična. Znaš se hljeba najs. Nisi bekav. Imate preko leđa, a nisi harlovina i elegantno istovaraš cimentu. Slobodno, nemoj se usrećavati. Tamić ti stoji ko seljaku repovi. Ti imaš takata, znači sebi recite imam takata. Nisi tuberan i hrakac ti je kompaktan. Slobodno. Zdrave cigare pušite, bez furadana. Ne uzimaš kupovni kiseli kupus, na balkonu ga kiseliš. Znaš dvije sastavi da valja, ne trokiraš kad pričaš. I znaš reći. Znaš reći. Riba ribi grize rep, 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 riba ribi grize rep. On se malo manta, ako on se malo manta, to je dobar znak. To je dobar znak ako se malo manta. Imam se skidati nešto. Ne fali ti šipad u glavi. I nisi tabijasus. Da dokažete da neko nije tabijasus, možete mu otpjevat ovu pjesmu. Ako ta osoba poslije poslušane ove pjesme nema negativne izljeve emocija, znači da nije tabijasus. Rana dijagnoza je sve. Poslušajte. Sombrero, sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. I minimalno 3 minute, morate minimalno 3 minute. Vidite kako reaguje. Ako neko na prvi 6 do 10 sekundi popizdi, to je treći stage. Znači, puštate 4 minute, morate. Sombrero, sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero, sombrero. Sombrero, sombrero. Ako ćete da vidite da li vam je dijete potencijalno tabijasus u starosti, znači ako ćete da vidite level muhanatosti kod djeteta, što može da se dijagnozira i može se normalno da uvijek postoje mogućnost da se preventira, znači razvoj toga muhanatluka. Chombeyo, chombeyo, chombeyo. Chombeyo, chombeyo. Chombeyo, chombeyo, chombeyo. Chombeyo, chombeyo. Chombeyo, chombeyo, chombeyo. Chombeyo, chombeyo.
Znači, možete vidjeti, znači, ako dijete se smije, znači nema problema sa tabijašu, sam dalje u životu. A ako pokazuje neke znakove, normalno odvedite nek pogledaju. Ima na Harvard University upala. Dokazuju da ako se ufate rano kod djece mohanatluk, i vježbe da budu staloženi. Znači, možete im malo eksponirati nekim stvarima koji iritiraju da bi isto oko vakcina bila. Znači, ako ti da malu dozu koja nije infektivna tog virusa, onda će te tvoje ćelije prepoznat ga i reći, dobro, ovo znamo, i sad ćemo ga liferovat kad ti veća infektivna doza uđe u organizam. Ista stvar sa stvarima koje te iritiraju. Znači, to je vrlo, vrlo bitno. Znači, samo sjeti ispred djeta ili puste slobodno. Ako dijete se nervira, vidite šta je. Čombejo, čombejo, čombejo. Eno čiko svira čombejo, čombejo. Čiko svira čombejo. Čombejo, čombejo, čombejo. Čombejo. Čombejo, čombejo, čombejo. Znači, prevencija je majka liječenja. Ako vas ovo nije iznerviralo, onda ste staloženi kao toz. Udišem staloženost, izdišem tabijasusnes. Nemoj se smijeti. Nisi vozar, reci, nisam vozar. Znači, to su sve epiteti koji vas trebaju napraviti da se osjećate mirniji. Nisam zguren. Ja se ne kletem, Tito, pogrešno. Nije ti dosta iz sebe. Ne hinjaš na čitirama kad ti gosti dođu. Ti gmiliš kroz univerzum kao gujna. I niste kepec.